Sanibonani ekuseni nilalele Music Gavins FM Channel 33 Nobompele umkenenezo umphefumulo kumhla ka-28 ka-January 2026 Skati 5:15 kodwa njani ekuseni abantu bayavuka sithi vuka ukhanye kwi-morning drive uNkulunkulu emuhle siphe usuku futhi again kuhle kunje siyabonga Nkosi ukuthi uhlala usenzela okuhle njalo washo njalo ngesikhathi uqeda ukusidala wathi kuhle wathi masudale yonke into wathi kuhle sibonga nje ukuthi siphila kuleyo ndawo enhle enezithelo ezinhle siyabonga. Thank you for connecting guys. uNkulunkulu anibusise ukuthi nixhume kulomsakazo omusha uhlala umusha njalo ozoguqula impilo zabantu uNkulunkulu awusebenzisayo ukuveza amaqhinga noma ukuveza imibono noma imicabango ngezinto zombuso wakhe. So we are the instrument that God has chosen ukuthi silethi awareness about uhambo lwethu sihamba esizwini uNkulunkulu alibeke kithi but niyaphila kodwa Nkosi yami America, Asia, Europe, Africa ngiyathemba uNkulunkulu nani futhi uzohlale nani njalo anisibekele nikhule nithele izithelo ezinhle la nikhona. It doesn't matter ukuthi ukephi uNkulunkulu ukuyonke indawo futhi maye khona kuleyo ndawo uyaphelela uNkulunkulu akaba uhafu uphelela nje abe uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu nakimi nakuwe unjalo. Siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu uyasiqhuba and usipha amandla ukuthi siqhubeke sisakaze sihambise le message ebaluleke kakhulu kule season esithi isikhathi sokuthi umuntu abusa ekulungeni. So and sikhuthaza futhi ukuthi izwi laba ngumuntu la sithi khona abantu ababe izinto abazikhulumayo noma izinto uNkulunkulu ayikhulumile kubo ungaba usaba umuntu okhuluma ngothando likaNkulunkulu kodwa awubo umuntu oba uthando lukaNkulunkulu ukulwele lokho ngoba kunama benefits nemvelo iyakwazi ukumbona umuntu oyiyo ngoba niyakwazi ukukhuluma ilanguage eyodwa ngoba uNkulunkulu simunye kuye. So uma siphila siba izinto uNkulunkulu athi asibe izona i-universe will serve us and njengoba kwashiwo ukuthi phela thina sobusa phekwayo imvelo. So but idinga ukuthi sibe ngabantu abayizinto uNkulunkulu ayikhulumile singabantu abakhulumayo kuphela nje kube ukuthi sikhuluma izinto esivele siyizona. uNkulunkulu muhle ekuseni lalela umsakazo Music Gavins FM Channel 33 Nobompele umkenenezo umphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. Khulumile ke ngoMoses izolo sizoke siphinde futhi le ndaba yethu sizodila naye impela ngoba omunye umuntu osivezele uhambo uNkulunkulu alenzile ngomuntu uNkulunkulu esusa umuntu endaweni eyugqila emisa esithembiso izwe lesithembiso izwe le-ownership. So that's where sikhuluma ngela umuntu ezobusa khona ngokupheleleyo abuse ekuye uNkulunkulu ebusa esithembisweni sikaNkulunkulu. So sifuna sibuke ijeni ke ukuthi ke sifika kanjani kuleyo dimension ngoba sikuyo ngokamoya uNkulunkulu sereleasile sekuthi ke sihambe siye khona
si manifeste izwi, si manifeste isethembiso. Yes, let's go to Exodus ke chapter 4. Sizoqala ku verse 12. Siyakhumbula ukuthi uMose waseqalise nezinkomba zoku-complaina nokuthi nje athi ngeke ngize ngiyenze le nto ishoyo Nkosi. Okungukuthi nje nathi kule season asifunde ukuthi uNkulunkulu singamdoubt, ake sifunde ukuthi simthembe nje. Nisho ngasho into ebukeka ingenawo umqondo, but sivele sithi yebo Nkosi, akube njalo senze ngoba lokho ngikushilo izolo ukuthi amandla amakhulu asekuqaleni, amandla ozowathola endleleni, amandla endlela la uyakhona uwathola ekuqaleni. Okusho ukuthi uma isiqalo sakho usisebenzile impela, kupossible ukuthi unqobe even phakathi nendawo noma kuthiwa izinto ziyafika kuwe izilingo, kodwa because uqale kahle uNkulunkulu uvumile ukuthi akwenze ekuqaleni and wamkholwa. Ngoba kunezinto uNkulunkulu aqala nawe ngazo ezisimple athi ungakwenzi lokhu. Sometimes thothi into that ayimbi, angisho kanjalo, ayona into embi, but akuvele ube nezethu ungayenzi. So if wethu ungayenzi ngesikhathi ungayenzi uyeka, at that time kunamandla owatholayo emphako wendlela. So ekuqaleni nje kubalekela ukuthi sibe ngabantu aba very sensitive and aba obedient ngale ndlela ongazuyibona, because it's gonna help you kwi-journey yakho as you walk. La uthothi uzofika usukhathele uzuthi ngiyakhathala, kodwa kuthi amandla wathola ekuqaleni. Kufana nendlu, ukuthi indlu ikime because of i-foundation, sekuqhamuka ama-storms, but ngenxa ye-foundation ingawi, you know, ibe strong. So ilento esigqugquzelayo kulomsakazo uthi abantu ababe strong kakhulu kwema-beginning phase, and ngokuthi ke bamthembe uNkulunkulu, bazi ukuthi uNkulunkulu unabo futhi angeke azabashiya. All right, let's carry on. Let's read now from verse 12. 1 uNkulunkulu uthi kuMose, ngalokho hamba, ngiza kuba nomlomo wakho, ngikufundise lokhu uza kukhuluma. Okusho ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi fanele kukhulunyweni, because yena useyile eGibhithe uma umbuka uNkulunkulu waphuma nabantwana bakhe, sekuthi fanele kufezeke kwe-manifestation. In other words, physical fanele uMose ahambe, but egcwalisa izwi. Let me just read now from verse 12. It says from 13, kepha wathi, "Oh Nkosi, ake uthume ngesandla salowo oza kumthuma." Intukuthelo kaJehova yamvuthela uMose, wathi, akakho umfowenu Aaron umLevi na? Ngiyazi ukuthi ukhuluma kahle yena, futhi bheka uyaphuma ukuhlangabeza, nalapho ekubona uyakuthokoza enhlizweni yakhe. It's amazing ukuthi already uNkulunkulu wayesazi ukuthi umcabango kaMose, uMose usecabanga abantu abakhuluma kahle. Kwase kuqala kumdoubta uNkulunkulu kuMose, and okuyinto ekuzofanele sizame ukuthi silungise njengabantu, uNkulunkulu singamdoubt. Yona message kakhulu ekuseni ukuthi asingamdoubt uNkulunkulu. uMose usivezelile le party ukuze sazi ukuthi it's not something that is nice. One ukuthi uNkulunkulu ahambe nawe, kodwa uthothi awusekho engqondweni yakhe vele. Wabona umuntu ovuma ukuthi uhambe naye, kodwa
ebengasekho kuwe ngoba awumthembi izinto athe zenze. So wayesekuleyo situation, now sekufanele kuthola lo munye umuntu, now kuzothatha i-process ende ke for i-calling yakhe, because kanti be-direct now sekufanele kube khona someone else ozoba i-part of his call, you know. And I don't think izophela kahle lento. Yeah, but ke and then uthi ku-15 uyakukhuluma kuye, ufaka amazwi emlonyeni wakhe. Ngiza kuba nomlomo wakho nomlomo wakhe, nginifundise lokho eniyakwenza. Uyakukhulumela kubantu abe ngumlomo kuwe, wena ube njengoNkulunkulu kuye. Uza kuphatha le nduku ngesandla sakho uyokwenza izibonakaliso ngayo. So ijeni ke ilapho for namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu one, hey, uyakwazi. Sizolokhu siphinda nje kuze izingene abantu bayikholwe ukuthi uNkulunkulu wethu nawe and ungamdoubt uNkulunkulu. Now usethi uNkulunkulu ke kuMose, kulungile nangumfowenu, nizohamba naye kuyena, wena uzofika ukhulume kuyena, yena bese yakhuluma. Niyayibona iprocess isiqala manje iba yinde, kanti uNkulunkulu befuna into ezokwenzeka nje. Just you say Moses and things happened ngaleyo ndlela. But now sekhona Aaron, okuwukuthi vele shuthi emcangweni kaMose ubesena ukuthi hey mangazi uNkulunkulu akhethe uAaron. Because uNkulunkulu ngeke uze umfihlele anything. Wonke ama thoughts ethu okumdoubta uyawazi. But nje siyakhuleka ukuthi sikulesikhathi samanje singamdoubt uNkulunkulu. Yabona into esingayifunda namhlanje ekseni ukuthi singamdoubt uNkulunkulu, and usiphila amandla, supernatural power ongakazi wabone awehlisile emhlabeni. And sizoba seyindaweni esingakaze sicabanga ukuthi sizoba kuzo, sihambe sinqamule ezintabeni engaze cabanga ukuthi ngihamba umuntu, ngenxa yamandla uNkulunkulu afake kithi. And nezinto asinike zona zinamandla ngoba zakhiwe nguye, and zingenza konke uma sakhe kuye. Singashintshi, singajikiswa isimo, ipast yethu ingasijikisi, ingasicabangisi ukuthi sizofeyila or kuzokwenzakalani, because izwi likaNkulunkulu liyi-protection, likho konke kithi. So we have to trust uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yethu, nangayo yonke ingqondo yethu, nangawo umoya wethu, because ukufezeka kwecebo kuyisibusiso kuyithi. Kumnandi ukuphila impilo efezayo, because kunama-benefits amakhulu. Kade ngisho nayizolo ukuthi thina kwifamily yami nonkosikazi siye sithi singabantu bama-mission, we are mission orientated. Sike sithi uma ukwi-mission uyazi ukuthi konke okutholayo it's for a mission. You use it for the mission. uNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu kukhona into afana umenzele yona kulomhlaba. So nisho imali oyitholayo, it's mission based, you know, and ungathuki uma iphela, ibe kufanele iphele for a mission. Kukanjalo, it helps you, and because there are things that God has given you ezizokugcina, and as long as you walk kwi-mission field enziwe nguye, so uNkulunkulu anibe nani ekuseni, nihambe nibe ukhanya ekseni emsebenzini la nikhona, nibe umehluko omuhle emphakathini. Siyakukhuthaza kakhulu lokho ukuthi nilalele izwi, nilibeke emqondweni njalo ukuthi hey Nkosi, yazi ukuthi usiphathisile, kumele simanifeste izwi lakho njengoba usinike lona, ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu
uyali-honorisha izwi lakhe. So ukuba yilo kulilalela, you will be honored. You are honored because you are doing the word of God and you are the word. You become the word of God. Yes, nilalela umsakazo Music Gardens FM ekuseni kwi-morning drive umhla ka-28 kaJanuwari 2026. Sithi phakama ube intaba ezoveza ithemba. Uma abantu besey'nkingeni babalekele kuwe, ubakhombe kuKristu uthi nanti idwala engimi kulo, ngiphakeme nje kungenxa yaleli dwala. God bless you. Ngizonibona in the afternoon drive. I love you, I love you, I love you.